Litan village ta Kuki amasung tangkhul singi marakta yamna chawna ungkhanarakpadagi district magistrate ukrulna curfew impose tausinkhre. Litan gi Erang control taunaba security force na tear gas kapkhre. Litan da Erang thokfam da Kuki macha singna chin thiduna lauri. Yam gi aningba thungani hairabadi MLA dagi resign tawgani Paolinlal haukif. Manipur lengakta sawgaliba Kuki jo MLA ahum natana lehoriba MLA taret na di miyambu betray tawba leite miyam gi aningba thungani hairabadi MLA dagi resign tawgani haina Saikot Assembly constituency gi MLA Paolinlal haukif na phongdokre. Churachandpur gi bi Bangnomda nahak putaram nokpagi thoram amaga Mari lainana D Hills Journal na hangba wahangi paukhumda MLA Paolinlal haukif na mathaki wafam asi phongdola duna mahang hai MLA ahumgi wafam di khangde adubu lehoriba Kuki jo MLA makhoi taret ki oina di Kuki jo miyamna lokhiba warefta aduma khongpham chena lebli aikoina miyambu thawoidaba amadi thajaba manghankiba leite MLA ama oina tungda kari karama thabaksing tauge haina khallibage haina hangba wahangi paukhumda MLA Paolinlal haukif na hai government semada yawba part of government haibasiga MLA ama oiba leiba ani asi yamna khenai MLA haibasi miyamgi mihut ama oina miyamgi damak thabak tawbani aduga lengakta minister ama natraga karigumba position ama paikraba haibasi di lengaki agenda solve tawnaba aron manga kani haina wasak lawkhrabani legislature ama haibasi matam pumada lengaki policy sing matangda wahang tawba ngami maramdi miyamna khanba mihut ama oibanani MLA famdagi resign tawningbagi apamba leibra haina hangba wahangi paukhumda MLA Paolinlal haukif na hai wafam asigi matangda makoi MLA taret kupna khanagani karigumba miyamgi apamba thungani hairabadi MLA famdagi resign torakpa yai haina phongdokhi mi area da kihan khanganbagi thabak chatharakpa yaroi CBDF akangnaba MLA kharada target tawduna handak kihan khanganba warol sing social media gi khuthangda miyamda sandorakpa laibak thibani asiguma thawong asi Zomi operational area da amu hana chatharakpa yaroi karigumba chatharakpa tarabadi public order gi interest Central Village Defense Force CVDF Tourakle na tumina leithokloi hairi Central Village Defense Force CVDF na thadorokpa cherol amada mathaki wafam masi phongdorakpaga loinana apamba amadi aningba loinana pendaba khudingmak political amadi representative ki khuthangda loisingadabani maram asina hingsa gi thawong sing chathabagi thabak leptuna ingtapa puraknaba honaminasi hairi haukiba numit humni rom Tourakle Erang thoklakhiba adubu laksinaba honabada church sing lawkhiba Thaudangbu apenba phongdokhi adumakpu matam amada hekta hingsa gi thawong sing anti social elements sing na chatharakpa yabana miyamna mikupna hom sing na laiminasi miyamgi punsi lanthung ngang na bagi damak chapchaba thabak lokhana basu CVDF na masigi unit khudingmakta khanghalli Litan sarai khongda Kuki na tangkhul ama furakpadagi chawna Erang thokre Litan sarai khongda ngarang numidang Kuki singna tangkhul naha ama furakpagi wahauda Litan sarai khongda chawna Erang thokre Litan sarai khong village authority na thadorokpa cherol amada ngarang numidang pung 9 makhairom tabada tangkhul amasung Kuki community ani gi mioi singi marakta yu ngauraga funa chainabagi thodokta tangkhul furufki AS Sterling Apokpa SS Pausim kauba naha ama so panangkhre thodo adu thokraba matung mara leiba mioi fade haiduna khoi saunaraba miyam Litan police station na thomjilakpadagi chawna Erang thokhi amarom da igna chigna wari sanaraga customary logi matungina watho asigi waroisin puraknaba Kuki student organization yauna Kuki amasung naga lupsing na miyam da apil tawrakli loinana thodo adubu KSO Ukrul district na karmamong da condemn tawrakli numidang pung 10 rom tabada soklaba naha asigi mache amasung mayamana thodo asigi matangda sarai khong village ki chief Hemkhotang Baite da reporter rakhi masigi matung ina nakalani gi marakta warisha naduna customary logi matung ina nakalani gi marakta yasinaba purakna bangasi February 9 na nakalani gi marakta mifam pangthokpa haina yana ki hari adubu victim gi family sing laktabadagi ngasigi mifam adu famkhide masigi mahut sikibung village ki khulai paiba villager sing hawraktuna Litan sarai khong gi chief ki yumda thomjilaktuna attack chatharakhi hari cherol asina makha tarduna Erang adu laksinaba police laklabasu khulai paiba sikibungi khunja singna ngarangi thodo aduda chenaba mioi gi yumda thomjinuna akanba attack chathaki makhoina Litan sarai khongdagi thoklaklaba matung Litan police station yoramdai da su nongmai round taret lom kap thoktuna miyamda ki akhang piram ki haiki thodo adugi matang da Litan police station a case ama lokhatkhre security force amadi Kuki militant singapur na thabak tawminai haibadu takle kopipal ngarang leima khongda 9 suba gorkha regiment na chathaki ba thawuk adu yabda lujadaba abadi Wakhal yaudaba matau aduna India gi security force amadi Kuki militant singa thabak tawminai haiba takle haina Committee on Protection of Indigenous People Ancestral Land Kopipal na yaningdaba phongdorakli ngarang Kopipal gi media cell na thadorkiba cherol amada ngarang nungthil pung 12 makhairom tabada naga macha sing church tagi mayumda halakpa matamda chingmang lai makhongda Kuki militant singna mafam aduda leiba 9 suba gorkha regiment personnel singna maram chadana khamlaga miyamda hangnakiba wahang amadi wahi wata yamna fazade duty tawriba security personnel na naga macha singna makhoi get hangba ngamlaroi Kuki leader singdagi order leite haribasi
लाइबक थीबनी हाइरी चेरोल असिना हाइ वाफम असिना इंडियन सिक्योरिटी फोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इंटीग्रिटी अमदी नेचुरलिटी कदाइद चटखरबगी हाइन हंगलकली नगा सिंगना चथोक चसेन तौबदा अपन पीरिबा कुकी सिंगी मथक्ता थबक लौखटपगी बहुता हेना दुम कुकी मिलिटेंट सिंगदा सपोर्ट पीदुना मिलिटेंट सिंगना मिचम मियामदा मखोइना सेंबा बफर जोन गी मरुमदा terrorize तौहंदुना लेरी असिगुम्बा security force ओइरगा unconstitutional ओइबा मचे तानबा इंसिनबा मानबा थौंग असि लेबा असिदा लेरिबा citizen सिंगना condemn तौफम थोइ हाइरी मरम अदुना committee on protection of indigenous peoples ancestral land copy पालना अथुबा मतमदा चिंखोंग चिंग्यादा लेरिबा कुकी militant सिंगी असिगी मधक्ता लौखटफम थोकपा एक्शन लौखट पियु लोइनना लमदम असिदा rules of law लई हाइबा असेंगबा वाइल लई इंडिया असि constitution ना कोनबा मफमनि हाइबा उथोक पियु हाइनसु चेरोल असिना अपील तौरकली MPA की कुंठागा मापन सुबह मपो कुमन नुमित मिलिटरी अफेयर्स कमिटी की वारोल February मापन 2026 निंगथौकाबा नुमित असि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UKLF की लानमी संगलुफ मणिपुर पीपल्स आर्मी MPA की कुंठागा मापन सुबह मपो कुमन नुमितनी हारिबा नुमित असिदा UNLF मिलिटरी अफेयर्स कमिटी MAC ना युरेचा पुमनमक्ता इकाई खुबदबगा लोइनना येलहौगी याइफा पाउजेल पिजरी लोइनना MPA की मपो कुमन नुमित असिगा मरी लेनना पुथोकचबा UNLF MAC की वारोल इरेचा सिंगी मफमदा थमजरी हाइना खोइरेंगना लुचिंगबा UNLF की सेक्रेटरी ऑफ पब्लिसिटी M सखेना खुयेक पीदुना थादोरकपा चेरोल अमदा हाइरी चेरोल असिना हाइ UNLF MAC की कुमसिगी वारोल असि इरेचा मणिपुरदा अमदी वेशियागी अकोइबदा अमुक्ता थोखिद्रिबा मओंगदा हौखिबा चही खरसिदा होंगलकलिबा फिबम सिंग अमसुंग मसिना पुथोरकलिबा मिलिटरी सिचुएशन असिदा मायोन थमजगे मसिदा इरेचा सिंगना सुवखल ताबियु हाइरी अखोइगे कोइबदा ओइरकलिबा फिबम अवा लैबाक म्यांमारदा सोकनरिबा सिविल वार असिना मरम ओइरगा म्यांमार लैबा असे अचौबा लैबाक सिंग मरु ओइना इंडिया चाइना रशिया अमसुंग USA गी जियोपॉलिटिक्स की अचौबा लानफम अमा ओहेली हाइबसी इखंग खंगनरबा वाफमनी चाइना अमसुंग रशियाना म्यांमार मिलिटरी गी लेंगाकपु फैगाक फैना सौगतली अमरोमदना USA ना चिंगबा डेमोक्रेसी चटपा नोंगचुकी लैबाक सिंगना NLD लुचिंगबा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट NUG बु फोंगना सौगली इंडिया दी लालौबा सिंगबुसु सौगली अदुगा लानमिगी लेंगाकसु अदुम मरी लेनरी असिगुम्बा इंडिया की अनिलोंगबा लिचत असिना मरम ओइरगा इंडिया दी थाजबा याबा मिचंग नते हाइना म्यांमार लानमिगी लेंगाकना खल्ली लालौबा सिंगनासु खल्ली अदुगा चाइना अमदी म्यांमार लानमिगी मायोक्ता लान हौरिबसिंगदा म्यांमार लानमिगा लान तौनबा लेप्तुना सिजफायर तौननबा प्रेशर कन्ना पीबदगी हौजिक्ति चाइना म्यांमार बॉर्डर लैबा लालहौबा अयाम्बा म्यांमार मिलिटरी लेंगाकता सिजफायर तौनख्रे लालौबसिंगना पाइसिलंबा जादेस्टोन माइन फाउबा म्यांमार मिलिटरी दा हंदोख्रे असिगुम्बा फिबम दा हंदक पांगथोकिबा जनरल इलेक्शन अदु म्यांमार मिलिटरी ने सौगतपा पार्टी की मिरेपसिंगना मसिंग यामना हेना बोट काख्रे अदुना इलेक्शन मतुंगदा म्यांमारदा ओइरकपा याबा फिबमसी हानादगी सुलालहौबसिंगना पांगल कना लेरकपा चिंगी लमसिंगददी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट UNG दा यावबा मफम दुगी लालहौबसिंगना अदुम पाइरगा लेखिनी अदुबु सिटी अमसुंग टाउन सिंगदी म्यांमार मिलिटरी ना मथंग अमु हन्ना पाइसिलकली फिबम असिदा तुंग कोइना कानागदौरिबसी चाइनानी ओइरकलिबा फिबम असी वेशिया अमसुंग मसिगी अकोइबदा चौबा होंगबा पुरकदबा जियोपॉलिटिक्स की मायोन अदुनी मरम अदुना मणिपुर अमसुंग वेशियागी अतै निंगतम लालौबसिंगना ओइरकदबा फिबम असिगी कानाबा मपुंग फाना लौमिनदुना निंगतम लालौगी पंथुंग यौना चंगसिनबा कन्ना होनमिनसि हाइना UNLF MAC ना थमजरी हाइरी तमगी लुचिंगबा ओइना थबक तौसी लोकेश्वर हौजिक नौना लेंगाकलिबा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान के लेंगाकी मराइबक तंबा ngamde अदुबु चीफ मिनिस्टर खेमचान तौगे खनबदा तौबा ngamba लुचिंगबनी महांगना अचान मिराई नाइदना थबक तौरकनी हाइबगी थाजबा लई करिगुम्बा अचान मिराई नाइदुना मखा ताना पामदबा थोरकलबदी खेमचान मदुगी दायित्व लौगदबनी हाइना खुनराकपम AC की MLA TS लोकेश्वरना फोंदोख्रे अमरमदा हौकिबा कुमजा 2023 की मे 3 दगी ngasi फाबो वरुसिन पुरकपा ngamdana लेरिबे इरांग असि ममांगदा लेरबा लेंगा अमलei तौनिंगबा तौबा यादे खंगनदुना लौखटफम थोकपा थबक लौखट हौदबना मणिपुर कांखोंग चाइदुना थमलंबनी हाइना हानागी चीफ मिनिस्टर नोंथुमम बिरेन गी ममांगी लेंगाकपु मरा सिख्रे बिरेन ngamdrabasu ngami हाइबगी वाखलोंदा चिंगतमगी लुचिंगबा अमा ओइना थबक तौबिनबा अनौबा चीफ मिनिस्टर खेमचान गी पुकनिंग चिंगसिलकली वाफम असी इम्फाल इस खुनराकपा मवांग लेकाइदा लेबा यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन गी चही 42 सुबा मपो कुमोंदा फोंदोखिबनी थौरम अदुदा MLA लोकेश्वरना मखा तारदुना खुनराकपा माइकेदा मतिक चाबा मार्केट लेइतबगी खुदोंग चादबा मियामना थेंगनरी मसी कोहनबा मियामना अयाबा पीरबदी मार्केट अमा सानबा होनगनी वाटर सप्लाई की मतंगदसु खुनराकपम एसी की मफमसिंगदा उमंग अयाबा कोक्सिलकपना तुरल इसिंग फावो इसिंग फंगदबगी अवाबा थेंगनरी अदुबु इसिका खुलगी ओइना उमंग योखटपदगी इसिंग लेपतना फंगले अदुना इसिंगी अवाबा कोकनबा उमंग कोकथोकपा थिंगनबा थौरांग पाइखतसि हाइखि।